Drage moje, dragi moji, kako ste mi? Nadam se da ste lijepo ušli u novu godinu. Ovim putem vam još jednom želim sve najbolje. Želim vam zdravlja, ljubavi, radosti, obilja, dobrih ljudima, svega naj. Krećemo u novih 366 dana, jer je ovo godina kao je prijestupna, da si onak joj prijestupna. Znači, sve vam ima samo onaj kontekst koji tome dajete. Ja, na primjer, sam odlučila da je meni ovo najbolja godina ikad, da mi je svaki dan najbolji ikad, da se svako jutro budim naspavana, puna raspoloženja, puna energije, da pucam od zdravlja svaki dan više nego prethodni i da sam svaki dan svoja najbolja verzija i s time sam ušla u godinu i godina će mi biti takva. Tako da to je ono što vam sugeriram, s tim stavom ulazite u svaki novi dan, budite se zahvalni što ste tu, što ste zdravi, što ste otvorili oči, već na taj način mijenjate perspektivu. To je između ostalog i ono o čemu želim pričati u današnjem videu. Znači, družimo se sada već više od 6 mjeseci na ovaj način putem ovog kanala i razmišljam o tome kako se i moja percepcija od lipnja prošle godine, kada sam počela snimati videa, promijenila. I kako sam tada imala jednu ideju svega ovoga, a kako me samo snimanje i samo druženje s vama i vaši komentari, pitanja, seminari koji su iz toga proizašli, druženja, odvelo u nekim smjerovima koje nisam mogla niti sanjati. I naravno sve je to bilo pozitivno. I kako mi zapravo često sami sebi stojimo na putu zato što mi mislimo da mi znamo. Vi znate već da ja jako pratim onako redovno čak Erona Dautija i njegov kanal i da je on bio moj mentor i da sam išla na njegove seminare i da sam mnogo pametnih stvari, dobrih i korisnih od njega naučila i vama prenijela i da i dalje učim, ne samo od njega, ima tu i mnogih drugih učitelja koje pratim i koji su mi onako proširili horizonte. I on je za staru godinu radio live koji sam ja srećom imala vremena pogledati. U tom live-u je dao slikovito, kako bih vam to rekla, dočarao način na koji percepcija zapravo funkcionira, na koji realnost funkcionira i kako mi sami sebi stojimo na putu i kako sami sebi sabotiramo. I u toj priči on je rekao da probamo zamisliti da vozimo automobil i da kraj nas na suvozačkom mjestu je neki tinejdžer, 13, 14, 15 godina, koji silno cijelo vrijeme nas pokušava uhvatiti za volan, pokušava voziti, pokušava auto pogurati u svom smjeru, a nema pojma o vožnji. Nije položio vozački, nije nikad bio niti na 1 satu vožnje, nema pojma što radi, ali pokušava preoteti volan i preuzeti vožnju i zapravo nas dovodi u veliku opasnost da sletimo s ceste ili poginemo ili nešto još gore. E sad, mi smo taj tinejdžer. Mi smo taj tinejdžer, a osoba koja vozi je izvor, naša duša, naše više ja, svemir, Bog, kako god to hoćete nazvati, anđeli, čuvari. I mi cijelo vrijeme pokušavamo držati nekakvu kontrolu nad svojim životom i nad svijetom oko sebe i hvatamo taj volan i pokušavamo voziti, pojma o toj vožnji nemamo. Nemamo pojma kako svemir funkcionira, ali naš ego je toliko onako nadobudan, pokušava držati kontrolu i pokušava zgrabiti taj upravljač i onako vući vodu na svoj mlin i zapravo nas zabiti u prvo drvo kraj cesta. Ono što sam s godinama prakticirajući ova neka učenja koja pokušavam prenijeti vama, što sam naučila je stvar da mi zapravo nikad nemamo kontrolu. I to je dobra stvar. Ne možete kontrolirati život, ne možete kontrolirati ljude, ne možete kontrolirati situacije. Možete jedino imati povjerenja.
povjerenje je nešto što ili imaš ili nemaš. Ne možeš ga imati 30% ili 60%. Znači, ili vjeruješ da si dio izvora, da si dio veće priče, da si duša koja ima tijelo, koja je došla proživjeti ovo iskustvo, da si vječno biće koje je došlo ovdje iskusiti kratkotrajno ljudsko iskustvo života, ili ne vjeruješ. Kad povjeruješ u to, onda ti sve ima više smisla. Onda znaš da si osoba koja je podržana od strane svoje duše, izvora, anđela, Boga, znate već da što god s vama više rezonira, sve je u redu, koji god vi naziv preferirate. Znaš da te ta viša sila čuva, znaš da te ta viša sila vodi i znaš da ta viša sila ima bolji pogled na stvari oko tebe, na sve što se događa, no ti. Jer ti si jedan mali čovječuljak u podnožju Himalaje koji misli da vidi svijet oko sebe, a zapravo ima jako uski kut gledanja. Jer ne može vidjeti kao netko ko stoji na vrhu Himalaje i ima pogled na onako prostranstvo okolo. Jel tako? I sad zamislite koliko zapravo često sami sebi otežavate put, život, razne okolnosti kad ne puštate, kad se grčevito borite za nešto, za neki ishod, za neku situaciju, za neki stav, onako lupate i upirete i ne puštate ni milimetra, pokušavajući držati kontrolu. Možete to vidjeti na društvenim mrežama često kad se ljudi prepucavaju oko neke situacije i sad jedna osoba želi drugu uvjeriti u ovo, ova druga to vidi ovako, pokušava prvu uvjeriti u ono. Ja ću vam sad nešto reći. To će vas možda šokirati. Obje osobe su u pravu. Zašto? Zato što one vjeruju u svoju stranu priče. I dokle god one vjeruju u svoju stranu priče, one će dobivati dokaze da je njihova strana ispravna. Potvrde u to. Ok? I ako netko vjeruje da nema ljubavi, da ga nitko ne voli, da nikad neće upoznat kvalitetnog partnera, da nikad neće biti u sretnoj vezi, on će iz veze u vezu, iz susreta u susret, iz poznanstva u poznanstvo susretati osobe koje će joj pokazivati da svi ljudi lažu, da varaju, da nitko nije iskren, da manipuliraju, da igraju igrice, jer to je njeno vjerovanje. I osobe joj samo to potvrđuju. Potvrđuju njena uvjerenja, njena očekivanja, njenu energiju koju ona odašilja u svijet. I možete vi tupiti do sutra da iz vaše perspektive je to drugačije i da vi imate divnog partnera i prekrasnu vezu ili brak i divnu zdravu djecu koja su pametna i talentirana i vaše najveće veselje i da imate uspješan posao i da ste zdravi i da volite, ne znam, trčati, a oni ne vole niti ustati iz kreveta i prošetat jer im je toliko dosta svega. Znači, vi možete njima do sutra tupiti tu svoju stranu koja je neupitno istina jer vi to živite, ali oni će po svom. I kad vidite samo na tim nekim primjerima, na tim, na primjer, prepucavanjima na društvenim mrežama, shvatite koliko su ljudi onako zapeli za tu kontrolu, za to ja sam u pravu i to je tako i ti to moraš prihvatiti i koliko zapravo muče sebe. A kada bi pustili to i pustili drugu stranu da vjeruju šta god hoće ako to nju veseli i ako ih nije tražila mišljenje ili savjet, shvatili bi da postoji šira perspektiva i da različiti ljudi imaju različita uvjerenja i sukladno tim uvjerenjima žive različite istine, različite živote, različita iskustva. I onda bi im se desilo još nešto. Kad bi pustili tu kontrolu i tu potrebu da budu u pravu i da bude to točno onako kako su oni zacrtali i kad bi predali, kad bi rekli u sebi izvore, Bože, anđele, čuvaru, svemire, kako god, ja ti to predajem. Ja o tome ni razmišljati više neću. Ti to meni riješi. Ti me vodi. Ti mi daj onu inspiraciju, ti mi dovodi ljude, ti me navodi kroz život. Ja ću ti 100% vjerovati. Ti me navodi kroz život. Ti mi to riješi. Ti mi pokaži da može drugačije.
i predate to. Vi bi se iznenadili na kakve fantastične načine, nezamislive čak, koje ni sanjali nikad niste, vam Bog, izvor, anđeo, čuvar, svemir, kako god, donese rješenja, dovede ljude, navigira vas kroz takve zapetljane situacije da izađete iz njih neokrznuti van i da zapravo shvatite da kad ste predali kontrolu i kad ste pustili da se stvari odvijaju same i da vam rješenja dođu sama i kad ste prestali se svađati sa svima i prestali druge ljude uvjeravati u svoje istine koje, znamo, ne moraju uopće biti istine, ali eto vi vjerujete u njih pa dobivate potvrde da to je tako jer ne puštate si da vidite drugačije ishode, da vam se proširi percepcija, ne? Shvatili biste da sve sjeda na svoje mjesto i da kad ne pokušavate imati sve pod kontrolom, zapravo po prvi put imate kontrolu nad svojim životom. Znam da zvuči paradoksalno, ali u svemu gdje vi pokušavate nešto izvoljevati, natjerati mak na konac ili vodu na svoj mlin, to je taj pokušaj kontrole i to vam je odraz da nemate povjerenja. Da nemate povjerenja u sebe, da nemate povjerenja u višu silu, da nemate povjerenja u izvor, da nemate povjerenja u svemir, da nemate povjerenja u to da ste zaštićeni i da ste dio ove priče zvane život, dio Boga, da ste njegovo dijete, da vas voli, da ste došli, da ste stvoreni iz ljubavi, da ste čista ljubav, da ste zaštićeni, da nikad niste sami. Shvatili biste da život može biti mnogo jednostavniji i mnogo ljepši. Ja se sjećam nekih situacija kada sam uporno pokušavala neke stvari napraviti i istjerati neku svoju pravdu i kad sam bila povrijeđena i kad sam silno htjela da drugi ljudi prepoznaju, ne znam, moj trud i kvalitete, a oni nisu, i pokušavala sam ih u te kvalitete, u tu svoju vrijednost uvjeriti, svaki put bi imala osjećaj da gubim kontrolu nad svojim životom, da ništa ne ide onako kako ja hoću, da lupam glavom po zidu, makar su mi namjere bile dobre i makar nikome nisam željela ništa loše, samo sam željela da mi ljudi malo uzvrate ljubavi koje sam im dala. Jer nisam imala percepciju vlastite vrijednosti i nisam znala da ne moram nikome dokazivati ništa. Najmanje da vrijedim. Uvijek mi se obilo u glavu. U vezama, u poslovima. U trenucima kada bih rekla ok, ja ovo ne znam riješiti, ja s ovom osobom ne znam na zelenu granu, ja se trudim iz petnih žila, pokušavam pričati, komunicirati, objašnjavati, trudim se. Kao da svaki put što se više trudim, što ljepše riječi biram, što više pazim, kao da gore doživljavam. Predajem ti, Bože. Tad sam još govorila Bože, sad govorim izvora. Predajem ti to. Molim te, ti to preuzmi, riješi. Molim te, daj mi neki naputak, daj mi neku inspiraciju, dovedi mi nekog vodiča, nekoga, pokaži mi put, jer ja ne znam, ja ne vidim, ja očito radim nešto krivo i očito se borim sa zidovima i sa fantazmama. Molim te, daj preuzmi. Ja znam da ti sve vidiš, ti sve znaš, ti si svemoguć, ja sam samo ljudsko biće u ovoj formi, tu. Molim te, mi pomozi. I onda bi to predala, pustila bi. Najzapetljanije situacije su se raspetljale. I to, znate što je tragikomično u svemu tome? Što bi se to raspetljalo onako u roku često par sati ili par dana, maksimalno par mjeseci. Ne godina, par mjeseci. Financijske situacije, problematični nekakvi odnosi, neke svađe, posle, nemam pojma, svašta je bilo. Odnosi koji nisu funkcionirali, što nekakvi prijateljski, što ljubavni. Molim te, preuzmi, daj mi osjećaj, spoznaju šta trebam napraviti. Ti me navodi, ja se više neću sama tu zapetljavati u razna klupka. Ti mi pokaži.
I onda bih dobila odgovore da neki odnos više nije za mene, da sam ga prerasla. Da u nekim situacijama nisam sebe poštovala na način da sam jednostavno davala sebe previše nekome tko jednostavno to ne zna uzvratiti, tko ne vidi odnose na način na koji ih ja vidim i da je vrijeme da iz te priče izađem van, da je vrijeme da shvatim da su neki ljudi tu, da budu dio našeg života određeno vrijeme. Znači da prođu s nama dio puta, da nas nauče neku lekciju i da tada se naši putevi razdvoje. I da to nije ništa loše, samo smo otplesali svoje, dali jedno drugom što smo trebali dati i sad idemo svako svojim putem. I to je apsolutno u redu. Situacije s nekim financijama kada mi se činilo nemoguće skupiti, ne znam, tad su bile kune, ne znam, 1000 ili 2000 ili 500 kuna za nešto što je baš trebalo platiti, neki onak račun. Kad nije bilo onako, ne znam, kasnila je plaća ili honorar ili je, ne znam, poslodavac rekao da tek idući tjedan će moći isplatiti, bla, bla, znate već kako to zna biti. I kad stvarno nisam znala kako ću, a moram, ne znam, platiti ratu za nešto ili ratu struje ili karikiram sad. I stvarno mi je taj novac tada trebao. I ja sam rekla više onak, ne znam više. Ja više ne znam koga da zovem, ovaj mi je dužan ne plaća, ovaj nije isplatio plaću, ne znam, predajem. Nek dođe i nek isključa, onak, neću više razmišljati o tome. Ovo je, na primjer, internet ili nešto. Neću razmišljati, nek isključe, nek mi iskopčuje, briga me, neću razmišljati o tome. Predajem, puštam, ne želim više o tome razmišljati nikad. Idem, ne znam, si ispeglat košulju za posao ili neću više nići na taj posao gdje me ne plaćaju, dajem otkaz ili, ne znam, otkazujem suradnju ako je bilo honorarno nešto. U trenutku kad sam ja odlučila da neću se više zamarati s tim, da ja ne vidim rješenje, da ga ja ne znam, da sam probala sve što je u mojoj ljudskoj moći i očito ne ide, predala to ili jednostavno odlučila da više neću raditi za nekoga koji izrabljivač ne plaća. U roku par sati ili par dana desilo bi se da me zvao neko drugi i pitao, na primjer, situacija je jednom prilikom, znam da mi je trebalo za poplaćati režije i moji tada još nisu bili u mirovini i baš je bila onako neka gadna novčana situacija te godine i znam da sam ja rekla taj mjesec da ću ja sve to poplaćati i trebala sam jer sam radila, nisam dobila plaćeno. Kao bit će sljedeći tjedan, to su rekli prošli tjedan i ja sam nazvala tog bivšeg poslodavca, honorarno sam tada radila kod njih, neke promocije, nemam pojma, bila sam jako mlada. I ja sam njima rekla, kao oni su meni rekla zoveš za raspored, jer rekao ne, ja više ne radim s vama, ja vam na mail šaljem raskid i to ćemo poslati u SC. A ove druge cure koje su radile neka rade, ja više kod vas radite. Šta ti misliš ovo, ko će nama u tak kratkom roku? Derao se voditelj na mene, a ja sam rekla, znate šta? Ja sam o svom trošku išla na sve te promocije, bilo je dana kad nisam imala za gablec, dana kad sam jedva sklepala za prijevoz, koji stvarno nije jeftin. Došla sam, odradila sam, mene to ne zanima, rekao zanimat će vas. A vi meni već mjesec dana niste platili, zapravo ste mi dužni za zadnja 2 ili 3 mjeseca, više se ne sjećam, ali najmanje 2 mjeseca je bilo u pitanju. Još ste bezobrazni prema meni. Ne da neću raditi za vas, nego ću vas prijaviti, počevši sa studentskim centrom i sa ne znam ko je sve tad bio nadležan za to, za izrabljivanje i za neplaćanje. Pa ćemo vidjeti kako ćete vi odraditi. A znam da su vama klijenti platili. Rekao, ja do sutra hoću svoje novce, hoću da mi budu na računu i neću više čuti za vas. Nemojte me više zvati. Nemojte me maltretirati. I ja sa izrabljivačima ne želim imati posla. Onda me, pola sata nakon toga me zvala šefica, koja je bila onak šefica odjela, valjda nemam pojma. Isto je nešto prvo htjela biti bezobrazna, ja sam je rekla istu tu stvar i rekla sam je da ću ih prijaviti za uznemiravanje, za nizivanje, za prijetnje, za maltretiranje, sjećam se. Bila sam strašno ljuta na njih. I više nije bila poanta novaca. Bila je poanta ko si ti da misliš da mene možeš tako onako manipulirati i izrabljivati, da sam ja neka tvoja budala.
Nećeš. Tu povlačim crtu. Nisam ju uopće niti pitala kad će novci, niti ništa. Ona je nešto bila bezobrazna, onda je moj tata zgrabio mobitel, jer vidio da je meni već dosta, i rekao je, znate šta? Da više nikad niste nazvali moje dijete. I bili ovako bezobrazni. Jer ako vi mislite da vam ovo može proći, nemojte zaboraviti da postoje institucije kojima se možemo obratiti. Na kraju konca postoje novinari koji će vjerojatno rado pročešljati vašu agenciju, s obzirom da jako puno studenata radi preko vaše agencije. I šta će brendovi koje promovirate misliti o tome i o tom izrabljivanju, jer će se i oni naći usred skandala. Moje kćeri platite što imate u roku 3 dana i više ju nikad ne zovete. I on je prekinuo, blokirao je njezin broj, nije me više mogla zvati. 1 ili 2 dana kasnije ja sam sve novce imala na računu. Ali hrpa mojih prijateljica koje su tad sa mnom radile, isto nazvala agenciju, tražila svoje novce i sve su raskinule suradnju. I sjećam se da je nedugo nakon toga bilo nekih napisa kao da o toj agenciji, ne znam više niti da li danas posluju, mislim da ne mislim da su čak propali, da su i masovno studenti otkazali i da ne žele s njima raditi. Znači, to je bilo prije dobrih 20 godina. Ali jako mlada sam naučila postavljati granice i što je zanimljivo, kad sam postavila tu granicu i kad sam se naučila zauzeti za sebe, ne dozvoli da me neko izrabljuje, stvari su se riješile. Ne samo da sam dobila plaćeno što su mi bili dužni, dobila sam i prekovremene, dobila sam i praznike koje sam odradila, dobila sam čak i nekakav bonus za prodaju od njih. I bila sam jako zahvalna svom tati što mi je dao isto važnu lekciju, a to je da se ne raspravljaš uopće s njima kad te zovu takvi ljudi, nego da im kažeš to i to, hoćete fino i kulturno na jednostavan način ili ćemo zakonskim putem. I doviđenja. Ali što je najinteresantnije u svemu tome, što sam par dana nakon toga dobila ponudu za posao u jednom obrtu i tamo sam radila prodaju. Naučila sam jako puno o web stranicama koje sam kasnije sama počela izrađivati. I otvorila su mi se vrata i radila sam tada na proviziju u toj firmici, zapravo u tom obrtu, ali sklapala sam ugovore za izradu web stranica, ali sam bila toliko dobro plaćena da sam bila presretna. I platila sam si neke tečajeve s tim i baš sam onak bila ponosna na sebe, jer mi je jedan taj sklopljeni ugovor tjedno donio 2 mjesečne plaće koliko mi je prije nosio rad u agenciji gdje sam radila po 14 sati dnevno, a tu sam otišla dnevno na 2 sastanka, obavila par telefonskih poziva gdje sam si dogovorila sastanke i zarađivala sam onako puno bolje. Znači, ali prestala sam zapravo pokušavati nešto, boriti se sama sa sobom, ići tvrdoglavo i uporno na posao gdje nisam bila plaćena i držati se nekakvih postulata da to mora biti tako. I nisam čak niti slala molbe, nego sam ja dobila ponudu preko prijateljice koja me preporučila, za koju nisam niti znala da me preporučila nekome. Nismo bile niti nešto posebno bliske, tu i tamo bi se srele, znale smo se preko druge prijateljice. Znači, naučila sam da jednostavno trebaš prestati ići glavom kroz zid, trebaš prestati ići protiv sebe, trebaš nekad jednostavno se prestati svađati s ljudima i boriti se s njima i jednostavno im reći, ok, nećeš, ne moraš, ali ja više neću za tebe. Ni u poslu, ni u prijateljstvu, ni u ljubavi, neću, predajem. Naš odnos više ne ide. Predajem ovom gore da nas uputi na neke nove adrese nekim novim ljudima. Pa ćemo s tim nekim novim ljudima surađivati, s tim nekim novim ljudima ćemo prijateljevati, voljet ćemo neke druge ljude i to je to. Znači, to je onako banalan primjer iz nekakvih dana kad sam tek završila srednju školu i počela onako stjecati nekako poslovno iskustvo. Ali već tad sam naučila neke lekcije.
A najveća lekcija je to da vjerujem da sam sigurna, da sam zbrinuta i da ne radim protiv sebe. Kad vidim da nešto ne ide, da to prepustim. Ne ideš na posao, netko te ne plaća. Zašto uporno ideš na posao tamo? Jer će te možda u 3. mjesecu platiti za, 10. mjesec prošle godine. Halo. Uporno nastavljaš neki odnos, a vidiš da ta osoba zapravo briše pod s tobom, da ti ni malo ne uzvraća, ni malo te ne cijeni. A možeš tu ljubav dati sebi. Možeš se posvetiti sebi. Možeš se izgraditi. Možeš se posvetiti stvarima koje voliš i ljudima koje voliš i družiti se s ljudima koje voliš, pa možda putem druženja s prijateljima upoznaš nekog novog i kvalitetnog ko će ti uzvratiti ono što ti daješ. To znači puštanje te kontrole u praksi. Dobro. Ja sam se raspričala u ovom videu, ali smatram da je to nešto što za početak godine trebate čuti i nekako vjerujem da će vam služiti. Nekako vjerujem da će vas potaknuti da se preispitate gdje se grčevito vi držite za nešto, gdje pokušavate držati kontrolu, a ne trebate. I zapravo radite protiv sebe, gdje grabite taj volan, a ne znate voziti. I nadam se da će vas to potaknuti na neke kvalitetne promjene. Da odustanete od stvari koje ne možete kontrolirati, osobito od ljudi koje ne možete kontrolirati. I da se okrenete traženju poslova gdje ćete biti cijenjeni i plaćeni. Ali cijenjeni i poštovani prije svega i u skladu s time adekvatno plaćeni za svoj rad. Da ćete se okrenuti ljudima koji uživaju s vama 15 minuta sjesti i popiti kavu, a ne na one koji će razmisliti o tome da vas eventualno u 6. mjesecu uguraju u raspored između 2 sastanka, da 2 minute tamo na jedvite jade sjedi s vama jer je to reda radi, jer ste prijatelji, poznanici, familija, nešto. Dobro? Eto, dragi moji, želim vam fantastičan dan i nadam se da vam je ovaj video služio i nadam se da vas čeka puno dobrog, zapravo znam da vas čeka puno dobrog u ovoj godini i da ćemo se družiti i zajedno veseliti i učiti i da će nam ova godina biti svima izuzetna. Može? Šaljem vam veliki pozdrav i čujemo se i vidimo u nekom novom videu. Ćao, čao!